ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami moleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu-LAV Prince Lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngusisi lana usisi uthi nengxaki ucela nje ukuthi CMTV unokusibona lapha enkundleni zokuxhumana sinceda abantu wathi Mr Lovers ngiyacela mani nisondelelana ni-CMTV nizongincedisa ngoba khona inkinga engibhekane nayo sathi ungawani wena sisi wami mina ngimabiza sabele la ngibiza khona ngimeka sure ukuthi ngikhawuleze ngifike ngizobona ukuthi sikuncedisa kanjani umntana sekhaya kule nkinga obhekane nayo. Mama kunjani? Yebo ngiyaphila. Siyaphila nathi sisomdala. Sisomdala ngiunderstand ukuthi besikhe sancokola lapha enkundleni zokuxhumana yabo before sizofika lana kwakho siloke sisho ukuthi sendleleni sizoza wena sisi just that besabambekile uyazi nawe sidile ngama case amaningi la ekhaya. Bengicela nje ukuthi sisomdala ngoba khona nama viewers abantu abasibhekelele la engihlala ngithanda ukuthi nabo be understand ukuthi namhlanje CMTV ngoba silana namhlanje sidila ngento kanjani uyabona. Bengicela ukuthi sisomdala uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye wasibhalele namhlanje la ku-CMTV. Igama lami nguThando. Nginibhalela ngoba khona ubhuti bengihlekisana naye manje ngambophisa ngoba kade ngihlukumeza manje sekaphumeleke ejele. Uthe yena mina naye angeke sizehlukane mina ngaqhubeka ngamove on ngempilo yami manje sekabuyilo still usangihlukumeza uthi ufuna sibuyelane mina naye angisamfuni wangihlukumeza nje kakhulu so angisamfuni mina. Oh samfuni ubeka kuhlukumeza. Wait, sisom uyasho wena ukuthi bekaku-abuse ekuqaleni until wena waze wambophisa so wayejele. So before ngiyaxolisa ukuthi ngikubuza imibuzo sisami it's just that ngifuna ukunderstand in details uyabo. So ngoku sisathandana ngoba uthi bekaku-abuse nhloboni mhlambe kanjani kahle. Bekathi mayebuya etshwaleni abuye angishaye afuna ukungilala ngenkani ngingafuni. Yebo so benhlala nonke. Yebo behlala sonke mangithi ngiyaphuma ngiyohlala nabangani bami angilande khona le angibukanise nabantu angishaye khona le emgaqweni. Manje wathi decide ukubona ungcono ukuthi umbophise wena mama. Yebo ngabona ukuthi ungcono ukuthi ngimbophise. No bengithanda ukuthi ngithi big up ngaloko wena mama ukuthi ukwazile ukuthi sithathe isinqumo sokuthi umbophise ngoba most of the time and most of abantu kule show ngihleli ngisho wena sisi wami abanye abantu basuke bengabi naso isibindi sokuthi mhlambe mayingabe uabuse ngumuntu wakhe eloke ebambelele kulento yokuthi lo muntu uyangithanda lona yabo egcine sabe nokuthi embophise or sometimes ejela ukuthi ngambophisa lo muntu warifu uzophuma enjikele nani angicela ukuthi ungayisole wena sisi wami wenza i-decision e-right yokuthi umbophise ngaleso sikhathi because ilento esilwa nayo each and every day ye-gender based violence ukuthi ngicela ukuthi ningazo abuse abantu besifazane because mangaba umbophisanga wena sisi wami bekazoloku eqhubeleka ekubetha kodwa ngiyacabanga ukuthi lapha ejele ngoba uyasho ukuthi bekayile ejele ohamba wabanje ukukhona lokho okuncinci ukufundile so manje uyasho ukuthi uphumile wena sisi wami ngoba sekaphumile kanje uthini makabuya kuwe uthini uthi sakuthanda uthini sathandana uthini. Yebo uthi usangithanda mina naye safunga ukuthi yena so lahlana so mina angisafuni. Awusafuni uloku still uyangilandelela ngisakufuni mina khona lokho. So usisi ngabe mhlambe seka move on sekathola omunye umuntu ungene ejele ixesha elingakanani yena ubhuti? 1 year. Bambambe for unyaka. So kule nyaka usisi bese kakhona umuntu mhlambe sekahlekisana naye njengamanje. Yebo khona umuntu engihlekisana naye manje. So umchazele my brother ukuthi hayi bhuti omdala mina sekukhona umuntu osekakhona empilweni yami and manje sengimove on ngempilo yami bengisacela ukuthi ungiyeke phansi.
Yebo, ngamchazela ngathi yena khona umuntu engihlekisana naye. Uthi yena ufuna ukumbona lo muntu loyo angeke siziqhubeke mina naye ngamane ambulale kuye ungcono. Uthi ngamane ambulale? Hawu shutha akafundanga isifundo sithami. Oh no man, ngoba besike ngeke ngacela wena sithami ngoba bewusho ukuthi usinikeze i-address yala uhlala khona. Ngeke ngacela umfethu lana King engisebenzisana nayo yabo ukuthi ahambe yongicelela yena eze lana sizokhulumisana nathi sizomonisha manje simbonise ukuthi ebafu sacela uyeke phansi my sister. So ushilo King ukuthi usendleleni umtholile yabo. So ngiyacabanga yiko nami bengisafuna in the meantime ngibe ngi-understanda kabanzi kuwena ukuthi ingabe kwenzekeni kahle kahle yabo kule situation ukuthi sikuncedisa kanjani. Manje siswami wena sengisho abakini bebemazi my brother before umbambise shuthi manje imideni yenu benazana bebayazi ukuthi niyajola mhlambe. Yebo, bekwazi ngoba uke wavela ekhaya. Okay, wavela ekhaya. Yebo. Manje after le situation ngoba seyenzakele wena siswami and busy yakulandelela kanje uyewazama wena siswami ukuthi mhlawumbe uzama ukuxhumana nefamily yakhe uzama ukubaxelela ukuthi no nanku ubafo asisavani abantu abadala ngoba nina benisazi singabantu abazwanayo and manje sesahlukana sengimove on ngempilo yami yabo ngoba ngambambisa ngoba sekaphumile kanje mina angisamthandi and manje yena uyangilandelela and uthreatena nabantu engivana nabo ukuthi uzobadubula. Yebo, ngingazama ukufanele uma wakhe naye uma wakhe vela akangifuni mina. Oh akakufuni. Mhlawumbe ukwatelela ukuthi wabophisa ingane yakhe. Na before vele bengangifuni. Ngithandana nomntwana wakhe nje yena akathandi. No, ngabe unezizathu mhlawumbe ukuthi waye bengakuthandi. Hayi cha, ngazi-ke mina ukuthi indaba ngangifuni. No vele wangakufuni nje. Yebo. Oh beninengane wena naye mhlawumbe my brother before umbambise wena sisho. Sinengane yodwa. Oh nengane yodwa. Yebo. Yeah, so ingane yona in terms of relationship yengane ingane yakwazi ukuthi ivakashele Khabondoda ihlala nobani ihlala nawe? Yebo, ngihlala nayo ingane. Uyihlawulile yena umfethu? Cha, bengakuhlawula. Oh mangahlawuli kuzomela ke ilungise naleyo ndaba mfethu ngoba ngiyathanda ukuthi ngoba esendleleni ngiyacabanga ukuthi kuzomela nami ngimnotify man to man yabo ukuthi yenza into right just in case ukuthi ngoba ngiya-understand nina ningabe ningazwani senixabana ngendlela enixabana ngayo kodwa ke ingane yona inacala ngithi and kwaye ke nengane iyamdinga uyise iyakudinga nawe njengomama and ngiyacabanga ukuthi as time goes on mhlambe khona amasiko okuzomela eyenzele ingane yabo khabo baba. So ngakuthanda nalokuthi mhlambe i-relationship yenu mayinga affect ingane encinci yabo mayingabe umfethu kumele yenze imfanele buye ezohlawula ezokwazi ukuthi nawe mayingabe uyayidedela ingane manje kuvakashela into kanjalo and futhi ukuthi wena ungasokoli uwedwa wena siswami yabo in terms of support ngoba kumanje uyayisupport yena ubafa ingane mhlambe ifamily yakhe khona into ezisayo ngoba bekasejele kanje. Cha, yena support ingane ubhuti wakhe unokuzama la manguthi ingane yashoda ngesomething ngiyakwazi ukuthi ngimfonele. Ngakwazi ukuthi umfonele. Yebo. Azama khona. Okay. No, unacala wona sisa mangabe so uyasho na ukuthi udecide ukuthi umove on impilo yakho lena uyabo and mina into engayithanda wona sisa wami ukuthi ube ku relationship lapho abuse khona because at the end of the day ugcina ngoba uya abuse ke relationship ugcina songasalazi uthando ukuthi ithando lwamampela yiluphi ugcina sokukholele ekutheni mayingabe ngiya abuseka ngiyashaya each and every day. That's how uthando okumele lube ngakhona kumele mayingabe umuntu ngiyamthanda omhlambe ngithandana nomuntu engiabuser ile ndlela uthando that's meant out to be uyabona ugcina songasalazi uthando lwamampela kanti uthando is meant ukuthi ube sekhayeni elifudumele mayingabe uthandana nomuntu wakho umuntu wakho ebe yiplace yokuthi uba comfortable mayingabe useduze naye kwaye ke awusabi mayingabe useduze naye uyabona because once umuntu okuphakamisela isandla wona siswami into yakho ngabe uyayithanda awuyishayi ngezandla and ngeke ufune ukuyibona into yakho ithandayo ilimele oyihethekile yabo. So once umuntu akuphakamisela isandla wena siswami sesingesinye story lesa kuseuthando uyabona but ngiglad ku relationship okuyo manje ngabe uyabona umehluko between yena ubafo uthe ubani ubafo igama lakhe yena lo ofana lo ngizwana naye manje ubovana naye before uThepi igama uThepi igama lakhe yeah ngabe umehluko uyawubona between uthando lwakho noThepo nothando lwakho nalo bafo uzwana naye njengamanje. Yebo, lo ngizwana naye manje ungiphatha kahle nanengane futhi
uyayinakekela uphatha kahle ukhombisa uthando njengobaba wayo akakuphakamiseli isandla akaphakamiseli isandla yebo uthando kumele lube kanjalo nasisama engabe umuntu uyakuthanda plus nangu my friend manje ehlisa Thando yini usongilethela amakhemera umthathaphi kanti ubale sobuya ngokudla angihlele namajita yini ukuza siyaxolisa mfethu awuyekele wena amiyeka mfethu amiyeka mthwele muna mthwele kimango Thando mfethu kanti anikhulumanga nobaba wait bewungabuya ngumtshela indlela ngicela ungixolele into yokuhlala lapha manje wena ndoda beningakhuluma indleleni nobaba ngoba bengithi ngakhulumanga naye ngikhuluma naye utheni makakuthatha utheni makakuthatha nje ngathi ubhambe isibotho utheni makakuthatha akakutshelanga ukuthi siyacela uyangitshela ngomuntu wami mina ngisengikhululeka ngomuntu wami ngoba ngisokhuluma naye uthe sizokhuluma nomuntu wakho sikhuluma ngani lapha phambi kwamakhemera okay no amiyeke ngeke kwenze next ungakwazi ukuthi uhlale phansi ngiyaxolisa bhuti ngihlale phansi mina la why ungahlali phansi why ungafuni ukuhlala phansi wangitshela ukuthi umuntu wami ufuna ukuthi ngisokhuluma naye ngalana manje ngisengithola amakhemera okay siyaxolisa yini lento le awuxolisa ubani wena gama lakho adlela igama lami nguLavas webhuti wami Lavas yebo bato yazi Lavas iking umuntu Lavas ngumuntu ofana nami webhuti ubizwa Lavas wena ungathi ungitshela ukuthi uLavas umuntu wena ndoda ungalandi la ngihlele ongeke mamela ithi sikucacisele something wena mama siking wait sikunikeza ispace sakho yabo hayi ukuthi siyakusaba siyakuhlonipha wena webhuti and manje mawuphakama nathi siyakwazi ukuphakama mangabe uzosikolozela sokolozela na miyeke no sizogolozela nawe mangabe uyaphakama sophakama nathi yabona sikhuluma nawe kahle sikunikeza ihlonipho manje ngathi usigibele enhloko sogibela enhloko nathi yes bali nawe ungazongikhoma nama ngikusabe webhuti yini indaba ngithi nama ngikusabe namanje nakusasa futhi ngicela uhlale phansi webhuti sikhulume kahle sikucacisele ukuthi why sikubizile la yini ngathi uyasigolozela ukanje everyday vele ile mpilo iphilayo ayinkaje ndoda kanje manje wayengathi uyasigolozela yini wasilisa angikolozi indaba ukuthi la amakhemera leyo yeah so acima amakhamera cima lapha ikhamera mfethu and manje into esebenza ngayo manje yini uyikwala kanjani ngithe asikusabi siyakuhlonipha yes and futhi ungafuni ukusitshintsha ngoba nathi siyakwazi ukuthi sitshintshe sibe blue mawufuna sitshintshe sibe blue njengawo ngoba uyasisanganisa manje ribuwa yini hlala phansi ribuwe yini orufuna ukukhuluma umile noma ngingayema unandaba yini wagoloza bhuti yini kanti unenkinga vele nginankinga manje yini kanti waphakama ukhamba inyawo wena yini umzimba ubhayisikele yini inkinga ngesandla vele uhamba ngesandla yiko kanje ngathi umqondo awusebenza webhuti ngoba sikhuluma nawe kahle usebenza kanjani sizocela ukuthi usimamele la webhuti igama nguLavas ngizokuphinda futhi ngoba ngathi alingena ngala enhloko from CMTV thina ngoba sibona umfethu ngoba ekulanda kanje part of CMTV ngoba sizokhuluma nawe webhuti sinenkinga sibhalele usisi la webhuti usisi angithi uyamazi damazi umazi inhlobona umazi kanjani umuntu wami vele lo umuntu wakho umuntu wakho usho umuntu wami vele wavele wambophisa lo muntu umuntu wakhe wambophisa kanjani uthi wena manje wayeclaim ukuthi umuntu wakho ngiyakutshela nje ukuthi angisakufuni since wabuya ngoba wangihlukumeza nje kakhulu ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngikubophise ngiyakutshela ukuthi angisakufuni ngiqhubekile ngempilo yami still usaloko ubhizi ungilandelela so ngibona ukuthi ungcono ukuthi ngibize labantu bazongixazululela lo daba ngoba mina uyangihlula ngiyakulandelela vele ngoba mina ngisakuthanda wena wambophisa esibali yazini angazi ngitshela lo wavela wambophisa uyabona ngoba wena uyam-abuse ngithi akimabuse maka umenzani naliyena rentsere lemnati nashi kusekubona amapholisa nele mnati neke phela mnati liyena uphila mnati wena umshaya umuntu yilo kuphila mnandi ubani othi ngiyamshaya uye ungithi ngiyamshaya ngithi uthi wena uyamshaya nomshaya wena uneqiniso lokuthi ngiyamshaya yazi why ngineqiniso ngoba wena ubuye uboshwa 1 year full wafela wambophisa so ngeke uboshwe into ongayenzanga uboshiwe nje wazohamba ohlala 1 year ungangikhombi yazi ulibele uyangikhomba and angithandi umuntu ongikhombayo yazi uma ungikhomba kanje webhuti and futhi wena uma abuser umuntu esifazane angiyithandi leyo nto
ngoba lokhu uyangikhomba nje yena ngifuni leyo nto. Manje yena uthini lo? Uthi uthisi usibhalele lana ongivanga ngoba uthi akasakufuni and ukudala ekutshela ukuthi akasakufuni wena ufuna ukumamela ufuna ukumove on and manje ukutshelile ukuthi kunomuntu ozwana naye wena uthi uzombulala lo muntu. Ngisamfuna le ntwana le yavele ngiyatsho namanje ngithi ngisamfuna uyamona wena usithi umuntu wami lo ungambuzi angithini umuntu wakho wena warata yonke imaso le umuntu wakho ngicela uhlukane nami phansi awiva leyo yini ufuna ukwenzani wena ufuna ukwenzani webhuti ufuna ukwenzani ehlisa umoya mama ufuna ukwenzani mamela la sizokulayitha thina ungazosiphaphela yini uzokwenzani ulayitha abantu awushuthi ungilayitha kanjani ukubonakala kanje ngizokulayitha ukhanye ngoba ngathi kugcwele inkomo la emehlweni no mamela la bhuti wami mamela la and ufuna ukuyenza phambi kwethu lento ufuna ukuyenza phambi kwethu lento kushuthi awuhloniphi kahle kahle hayi ngiyahlonipha manje ufuna ukumenzani usisi wayengathi ufuna umphakamisela isandla phambi kwethu angiphakamisela isandla ngifuna ukumhaka nje umhaka kanjani umhaka ngokuphakama umhaka ngokuphakama sithando sami sorry ke asikhulumisane uthi mamela la wena bhuti ngicela umamele lento ingene la emqondweni wakho ungazongikhomba ngithe uyeke ukungikhomba angazi uyimamele leyo ndaba mamela la bhuti uthi usisa akakufuni lento ayingene la ihlale enhloko ingangeni la izophuma la hayi ngeke yenzeke le kanjani ngeke yenzeke kanjani uyamona wena nomntana abantu lo muntu lo uyambophisa yebo ngokuthi akasengakanani lapha unyaka wonke ungitshela manje manje uthi akakufuni so wena kahle uhlule ukushela webhuti mhlamba senamagama okushela ngikunikeza amagama akekho umuntu ongumthanda amantombazana yinqaba yamantombazana lapho accept ukuthi umuntu mangabe akasakufuna akusiphantshi ibhek yakho lo muntu ubani othi punching bag naku ufuna umshaya nje phambi kwethu angimshaye ngimshake haka vele sithando sami abebe ke ungazosangana webhuti uyasangana kahle kahle ebafethu alinye mina bengithi mhlambe uyejele ukuthi uyofunda inhlonipho ufune nokuthi umuntu wesifazana right namanje ndoda ngisengiyakutshela ukuthi ngiradi ngifundile lapha ufundile mara yini leyo ufuna oceda kufuna uyenza manje angenzi next ngithi ngiyamhaka nje ucabanga ukuthi mhlambe ngu-grade 1 mangibhekela ubona kubhale lalile la ebusweni bami cabanga ukuthi angiyibonanga lento eceda kwenzeka njengamanje ngoba bengithelela la ngoba bewenzani bengithi ngiyamhaka manje ngiyathelela amaphakethe asepha ungazosangana webhuti angisangani mina uyeva ndo angisangani andila ngizokucacisela ufuna umshaya wena no mina ngakulayitha noba yinini mangabe ubhizi ushaya abantu besifazana ndoda cima ama-camera bethane nale no singayenza lento amakhamera layitile futhi ayikhathazi webhuti angifuni ukuthi bambone ngithi ngayenzeka nabo amakhamera layitile yabona ngithi intanga zakho leshaya wena mangayithola wangayithola le ntwana leyo utshele ukuthi ngisweduma mamela usikupleso webhuti lento uyisho phambi kwamakhamera uyisho phambi kwamakhamera leyo siyarekhoda la and sine-proof yonke leyo yazi i-boyfriend yakho sisi one day masingathola kuthiwa ulimele you are the first suspect uyazi hayi ayikho leyo yiphi engekho uzala uthi wena ubiza umntana abantu ngozala wena thando uzala uyasangana webhuti ngiyasangana yeah wena uyasangana mina ngiyasangana yeah usho kanjalo ngiyakubuza wena no mina angithi nawe uyambuza or uyamtshela mina mangibhekile ubona ngathi ngiyasangana yeah wena ubona mina yeah mina ngibona usisangana lama action siyafana mina angiphakamisela umuntu wesifazane isandla angazi and angihlale nawe vele awuhlali nami kube sovile webhuti kube sovile uyabona ngoba ngiyivile ezakho indaba wena yini yakho yini uyasicabangela mhlawumbe achieve mamela la bhuti sokubamba sikuyeke sokubamba sikuyeke wena reblock ngisokubamba sikuyeke webhuti nibamba abantu wena liyadlala siyadlala mamela la webhuti ngisikutshele ngoba wazi no singayiqala siyiqede namanje nanini na singayibeka lento lena or mhlawumbe ucabanga no hamba before uhambe hambe mamela la bhuti ngifuna mamela ukuthi kuzokwenza la mamela okay mamela uthi ngithini mamela uthi ngithini nami ngizokutshela yeah ubize thina ngithi so ukuthi ngizokhuluma nawe ngithi usisi from now on masuka la siyovula i-protection order for wena sava nje kuthiwa ngemistake but wenze uyetshelo samvulela futhi protection yebo inkinga yakho umqondo awusebenzi ngifuna uzwe lo mqondo lo usebenze kahle kahle shothi wena udeserve ube ngaphansi ngisachazela akunanto engizoyenza la akunanto engizoyenza nawe uyenza nobani lento nami
wena uzoyenza ngale ndlela yami ngithi ke wena walinge wasondela eduze kasisi from now on ngoba masuka lana siyovula i-protection order wadlula nje kwalapha phambi kwejarada lakho usenkingeni ungahamba kuthiwa mawuhamba uhambele le ngeke ziyenze leyo nto ngeke ziyenze uzodlula phambi from now on ngicela ukuthi ungasadluli ngiyamsaba nokumsaba ngifuna nokusondela eduze kwakhe manje uthaba lento yenzayo indlavini awuziboni wena awuziboni ukuthi ngumuntu olwisayo angazi uphelela amagama okushela usabona intombi ngathi intombi ziningi kunamadoda la ngaphansi mamela bengisakutshela ukuthi from now on siyokuvulela i-protection order ngava kuthiwa usondele eduze kasisi ngokuqala lo okwesi-2 ngava kuthiwa i-boyfriend kasisi kunomuntu omsondelele usenkingeni noma lengenzani bafethu umuntu wami lo nathi nabo ungenzani usisi ngeke lisohamba nje lilali yena so yebo litoma security from now on uqaba le dibonsara wena yebo from now on mina ngakufuna ake tla no bona okay ke ake tla bona tabe ya lena ngake totlala lena okay ufokofu ngahamba ke manje ngabo angithi uhlala lana wena ejaratini wena nokwakho la ubombiselana bese izokutshela bekakubizela ukuzokutshela lento engicede yebo angisakufuni ngihlukana nami phansi angisakufuni angene kahle lokho emqondweni nakho uthi angisakufuni kanti wayiloko ubhizi ungilandelela why Ngiyakuthana mfethu, ngiyakuthana mfethu. Ngangena itshele mfethu. Yeah, akushutha awungenanga yina. Njalo ngihlezi into yokushawa njalo manje ufuna ukungishaya futhi. Ufuna ukungishaya futhi. Angithi ngikutshelile ukuthi ngimuntu right manje. Mamela ayikho singayinwebi lento siye lena le. From now on ngithe ngicela uhlukane nosisi. From now on angiboni uhamba uyofuna intombi angiboni le okay na uzoyibona ke angiboni uzoyibona ke noma lengenza umthathephi bekuphi uthi bengihleli namajita ubuyele emajiteni ke ungafufoka ubuyele emajiteni angibuyele emajiteni kusafuna okay sicela usukele la ejaratini ngoba le protection order iqala from yakho kuphi le protection order iqala from namhlanje ucela isiphumele la thathela lesicobo sathana uhambe nalesicobo sakhe lo sathandini sisi wami ngiyacela ngicela uhlale la ngikutshela from now manje siyasuka la sisi wami ne siyovulela lo mswahla i-protection order ukuthi walinge nje sisi wami wasondela duze kwakho walinge nje wadlula phambi kwejaradi lakho la ngiyacela sisi wami ukuthi ufonele amapolisa semthani okay ngaba ningisizile kakhulu ngakujabulela ngoba ngisakhululeka ngasho and ngicela utshela umuntu wakho ukuthi umnikeze ama number wakho le boyfriend yakho ovana nayo njengamanje iyabona nayo anything suspicious ne mangabe usukele ngamajita engawazi esifonele sometime sizobona ukuthi simncedisa kanjani yabo okay ngiyabonga ngicela ungithathele incoko zakho mama mangabe khona i-ID nani ngifuna sihambe siyovula icase njengamanje yebo ngiyacela sisi wami lezi itulo lamabhakede kunankinga ozwangenisa after okay akunankinga sisi wami okay guys ngoba ngisamela usisi lana usalande incoko zakhe le i-ID yakhe nani ukuthi sihambe siyovulela lo mgulukudu i-protection order ngoba usisi wabantu uyasho ukuthi angisakufuni my brother kodwa my brother uyamthreaten manje uthi yena bazohliyeka lo lithando mangabe yena akasafuni my brother uyayibona and iyasikhawada leyo nto ngiyazi ukuthi khona umbukelo obhekelele njengamanje lokho sisho ukuthi emntwini angisakufuni mfethu hlukana nempilo yami kodwa umfethu akafuni ukumamela omhlambe intombaza the other way around umxelela ukuthi mfethu angisakufuni hlukana namphansi kodwa akafuni ukumamela ungalibali wena mbukela ukuthi usibhalele lapho CMTV.co.za ungalibali ukuthi usifollow share inkundleni zethu xhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are CMTV ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi cofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV ngiyandithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode awuthatha ninga luphuta umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tsheka le nehlisa umoya guys mama brother king akholeni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu LAV AWS Prince lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami